Kitheka ni wiri Dite rena ntuko injega narua iri Jumatano tariki 24 mweri jwa kenda mwaka 2025. Bita wa Kabwe Mutharimi monanirie wetu wa mathirio ni Paul Gujiri. Ngushukiri nkatho cia mwanya ni bwega muno no ndabugitana mbere kurumirira amwe watwethia tutwike nyomba ya nteto iri na igweta kathetu ni Kamero kumakereni kirewe na kimoni. Thank you very much. Bitukiria twambiririe na riboti ya kumurika yaigie kithomo uria rwangirwo rwithirite ruri na mpangaratano nene timanto yaigie aki capitation indi new funding model igikuthurango ikutho ni baba inge barikiri manto yaigie kithomo kia nkathi ya iguru arimu nabo ba JSS bagiukia mboto gutwika nabo bari na uciathi ciama bia arimo bikilalamika kurema kuingua kwa mawira nini thirikari nande seneta wa county ya Tharaka Nithi Mwenda Gataya nacumiritie kulalamika akionania kurega kunganirwo kwawe ninge agikuthuranga ikutho akira akuga ni mpangaratano ya kithomo ntere cia Tharaka kuthukanga kwa rira ria kuthomero ni ana ba Tharaka ntere ni kuthukanga kwa irasi ntere cia Tharaka. Riboti dhino mwandiki wetu wa nteto kuma Tharaka Dagara Waikoda. Honorable Speaker, we need to have a very deep discussion about the state of our public schools and institutions in this country, Honorable Speaker. And I want to outright respond to the statement by my very good friend and my teacher, Senator Fukarifi. The other day, Honorable Speaker, Tharaka Nithi was in the international news. We had very bad schools, manned ward schools, paraded in all the Pindi houses in this country. I personally went to those schools. Honorable Speaker, those schools, they are not even fit for human habitation. Actually, Honorable Speaker, they are supposed to be condemned. Children are running under trees. Very many schools. By the way, I want to thank the ministry because they sent some people there. They confirmed quite a number of, actually around 46 primary schools in the Tharaka constituency are not even fit to have children in those schools. Normally, Honorable Speaker, whenever I go home, I normally take a lot of time to interact with those institutions. Honorable Speaker, we need to have a discussion as a house through the Education Committee, and we want to interrogate, where does this capitation money go? Do we have a policy where we are supposed maybe to equalize? You know, you go to some very good constituencies with very nice primary schools, very good institutions. You go to other constituencies. The schools are not even fit even to host anybody. So, Honorable Speaker, I think it's the time now we put the ministry on notice. We must have a policy as a house to make sure that our children enjoy the right to have better facilities in their jurisdictions. Honorable Speaker, I also want to support the statement by Omtata. Honorable Speaker, Nairobi is militant across the board. There is no place in Nairobi where you would comfortably sit and enjoy. The place is in a mess, and I think at that time, Honorable Speaker, we have to do something about this pride of ours called Nairobi in the city. It's no longer in the cities. Nairobi is already in the dark. Thank you, Honorable Speaker. Agitini wakau ni muthuro mungento malalamiko na kuria mata kwa aciari bashukuru ya bori King'ori ni baraba shumirite kiri maandamano ya kumeneria urungamiri bwa cukuru bakiuga mwarimu munene wa cukuru na ithirite akionania kurema kwithira ari na utongeria bubwega bwa cukuru na winyangia bunene bwa utonga bwa cukuru. Riboti thirani mwandiki wetu wa nteto Jeff Wakituma. Na bwaciari bacukuru ya primary ya bore King'ori ni baumirite na kuinga obisi ya mwarimu munene cukuru na ije munini wawe na kinyankuruki sto ya bia kurea cukuru na ije nara kinyankuruki aciari baba bethirite bakiuria na bao bethire bagicianira nare bakiaria na metha ya nteto ya Meru TV bakuga bathithitie ujo nyuma ya mwarimu munene cukuru na ije
nawo kumenyekana ja Stephen Mugambi Nguthari kwithire nyangitie into bya cukuru eje bunene mantu jara ndonere akienda mantu ja kuthara into bya cukuru ndaigua nti kuumiria na twacwa mucemanio ora jumba igwikwa jwara kakenda at least tuona into bya cukuru bikwenda kwendwa mwalimu bite kwendwa na ndarunga mandera aciari baria uma nontu miti inya jeje properties cia aciari cionthe muciari na bati kwithirwa akimenya nontu ni akiewe na imari jawe na ni akigukaria into biawe nontu cukuru ni etu into bya cukuru and teacher into bya cukuru miti jeje tugite endwa ere marandu na miti ira endetwe mwankira au ute marandu jari jegora turari akwiko kwatwa mashati barari nkurukia aciari bana bara barajirite mbeca cia baitete ngugi na batirona mucara mwanka thai jana ndi aratemere miti aja ira jaju yitura twaugite ijutemwe na jure jungi are nyangirie miti akue yonthe na mbeca ire cionthe ura twenda ithithie itithithitie au. Harambee yenyewe tuliamua tufanye harambee, alienda akafungua akaunti kwa majina zake. Anafungua akaunti na majina zake, alafu anaambia wazazi tuweke pesa ya harambee hapo. Alafu anasikizwa tena huko akikunywa pombe akisema ati anataka kununua gari. Haiwezi tu, hatutaki huyo mwalimu na hatumtaki. Nkurukia aciari baba ni baugite mbeca ciethirite cikiongerwa cia bisi cukuru na eje aura gugukea na kinya kwaga ngwataniro injega gatigati ka mwalimu munene ujo na aciari ba cukuru eje mantu jara ndi nayo mwalimu akara akiongera mbeca mara no rite mbeca na arua ruju akenga mwana na bureranite akueka nyantuku inkai ona school fees kinyo muntu ureta school fees yethira mwana we na akwingwa na rokere no engire na ndi bange bengeri story book rokere na arua engira mwana story book acoke umiare amarete na ndi batu turi aciari tuga batu kira tukwenda ito chenjerwa mwalimu batu wakini othe na yetu na kinyoka munengera cash ati andika amura womba ufuatilia andika penjie ntukuwenga akaandika penjie ingi ende naye akuwe mkweli. Ile shida yetu kubwa ni ati hata tukilipa school fees wengine tunalipa na inapotea. Unakuja unaambiwa kwa sababu ulileta cash na haina statement na alikuandika kwa karatasi. Sasa ingine unakuja unaandika kwa karatasi. Ile karatasi ikikuja hakuna. Unaambiwa sasa wewe utalipa school fees ingine. Kuna wengine wetu wamelipa school fees tumemaliza. Ama ni aje wazazi? Tumelipa fees tumemaliza, lakini unakuja unaambiwa hujalipa kitu. Kesho yake mtoto anafukuzwa nyumbani. Kenge kumakire aciari baba ni ati mwalimu uu narete ne mucemano jwa mbondi muthenya jwa egoro na mbondi eje kugeria kuria biuria bia mbeca mwalimu uu ethera kibatiga obisi na gwita egoro turaria mucemano jwa mbondi na no ratwitite mbondi neu atina minutes atina reports na oruo report yoyote ile kinyame kamite ni endetie mite lakini bendetie mite no tobwa riskie ire no kinya thai ire oa miteje gya kugwira stima touga tumiendie lakini na ndia oruo report ire ya ore athitheri na mbeca ire twenderio ora kuringana na ora tugite twika mite ate gutwa ate tayari kueja nayo na umara na atiga kamite mucemanione auga wate tayari gucokia kiuria kionthe kiriako akorua orua minutes ni atatu kathithia auga gete mwarimu deputy teacher twandikire minutes aratigire mbondi mucemanione na auga we kakoja kwagirwa andoni mbere ya arimu bayo na no ugire tayari ate andikira mbondi minutes na nonto nya minutes cia micemani eu ingi yonthe agwetu atira mbere kuejana nere na ndiro mbare yao ni mwalimu munene uju ethire akeberwa cukuru ne iji ndio uga bathucenjerie mwalimu uri otha yendi master na nde toriuga nguthari masti gageta batuigwa kana barage gutuigwa ate cukuru akairi bubu ejete mierie mikai nyuma ya mwalimu munene uju kinya kurwa na andiki ba ndeto cukuru ne iji nkiripotera Meru TV Mbeta Jeff Wagitumam.
Kagitino kau nabo akari kumantere shaluluma wa dine ya kegoya ntobao shone bashumeretie gutariria mathina baithirite bagekurukira ni kuthukanga kwa barabara ciao na ndiro mbareo ni kiri MCA wao Timothy Mutwiri ora na rieto ringi wijikene ya Kabako ningi kiri gavana Mutumanto Edingia gwikwa kiriro kiao ningi kubathondekera barabara iraitwikite mpanga kiribo riboti rumandi kwetu wante kuma mwireo ejwa igembe mukiri onkonja akari na chori bakamwile rele luluma kiogo ya ntoboche wandi nebo umeta na muthuro munene kuolotela kiara kiringa bana Mutumanto Edingia amwe na MCA Timothy Mutwiri kana Kabako na ntobo barabara cio kumba kwethiri kithukanga bakiwate bo batianirwe na kaita kara kinya bona musiba kana mtu akwite kumba kwethira bakimukamata na ituro indi no ntongari ye mathiko etuma kwethire kelukira kinya barabara neje ona kinya kaita kara mtu aswa bomba kwethira poemikira mongo wa ende kinikyo kinyamaro kinene kirenture neyi tibaki kwithirania atori ba Mutumanto Edingia ora ni gavana wa kaunti ya Meru na ende bakimuria kalikana etorare na menye weni montori no kya kwithira tibalikana bo bateta na mbere kumwatela areo kinya MCA wo batwe na laithirite kya mwile ni aumite na laithirite kya mwile thina ira twe na cio cheroi barabara stima na kumiawe ngwa barabara cietu na itereti antu kuingi kwi utuku nderwa kuya thaithatu indi mutuma na kumia batu tutinjiri barabara na kumia barabara yetu bila bieku inkomongo bila bio tuinyeletie buru na oke mwile tutenjera na mwangatha inyenjera batu tiona ko betere nyoganda wo kuiba bakirwa bakamata amere akamata wana kiongo batu tutura kwa tutenjera sebetera batwe kugethera kuna maiti ya kwete ntorene yetu batu gotwega katukaya na ituro nonto tore arome batu aya Oriuni bakuabo batitayari kwethira bekilukira thini seukilukangira mayene na nonto ni nkamongo cio yuri barabara neji na bena atongoria kathumba barabathurite Mutuma no lelie manto ya asiari bawa tokorera muno na Kabako motori woni ongabana ntekora ya ngabana woni kankoria atere ngabana woni nde motori okya mwile ndingete kura tokaringa kura kenda tokoringira nekenda mendelo ya ntorene na Kabako batu to ngekoro thai kinya mweko batu kweta kura mwana batu katokamata batu mathikone katoikaira thando kwetu Nkiripotera Meru TV kuma kamwila luluma ntobocho wande Gembe South mbeta mukiri onkonja nawe MCA wa wadi ya Ntima West Patrick Ntururu na shumeretie ninge kire murandi ya uonjorithia kiri murandi jua gokinyaniria kithima kerowe akiaria Ntururu na meneretekira akuga ni igeria ria gikundi kia atongeria katetuneka Amero kupinga mirandi ya wetina mbere akiolotera waki bwagaro ya rais ningi waki na uthondeki bwakeni kia ndege na kieni kia golf Jeff wagitumana ripoti nawe MCA wa Ntima West Patrick Ntururu muthenya jonarwa na tethete gikundi kimwe na mibaibu ya Ruje mibaibu nayo ithirite iri kinyamara gikinene kiri gikundi giki kia Gakumbo Water Project na kinyankuruki kuga wira ne bubu bwithirite bugikinyanira nontu bwa ngwataniro injega ja kaunti ya Meru ibwaga naruto gwirite muno nontu kiroto kia tutwire nakyo kiojurite ja Gakumbo Water Project na gikenderea kujura nontu narwa twina pipe tia ruji riga tutete kujukia ruji nara muro rumbe kuongera kana kuthiria thine ra tutwire nyo ekunyunya ruji na shift na jojo nandi imwambirio nontu kiroto tutwire nakyo nitukatha mwatha nontu bwa thirikari governor Mutumanto Edingia tuthikia nega tuthithiria nikyo narwa tuthure ni aja na member ba Gakumbo kenda tukomba kuona ni irio kiroto kira turatura kuthatu nakyo kianjite gutimia na itukumenya ajange ijejite na tukajerigira indi ura gukarina ndi atuchokire mwathani katho
nontu bakutumbithia kwa utwantu kwenarua iria tumbite gukinyanira kiroto kiu ni arankuruki mutongeria uju akuga na kugwata mbaru tutam kiri gavana Mutuma Ntoithinkia akinya nkuruki mutongeria wa mugongo President William Ruto nontu bawiti na mbere na bubukinya maturene ituga irira mantu jathithika jamega na nandi tucokeria gavana wetu nkatho muno nontu bo wendo bu atwendete nabu kutumbithia tukona pipe iji ni tagaria riri na maana na riri guru muno na ikieto mitwe tukumwira gavana Rumero au rumerite bado tute ashamed kuga tutameku na nya tutame president wetu ni arakirikiria kuromba atongeria aregani na thirikari Meru kunyianyia murutira jwa siasa nikenda Meru bakona witi na mbere kuma kiri thirikari tukuri antu betu ba atongeria akanya kara benako nontu janande kwethiretwo kwina issue Meru ku elevator kwa tua city batwe atukuromba antu betu tumbeni kujukia gintu kira kijite twaetherwa Meru city batwe mantu yetu yetete kwagira na ndomba kuthwa antu bakwenda kurwa mheshimiwa Raim bakwenda kurwa gavana Mutuma bogiba kuika thirikari nontu itete kuona Meru itete kuona city status batwe tuti mumau au no tukarumira na ukaya kuthwa no kuigwa kwaswa Meru yokirwe ya city uko ebebera twekanya atongeria bathurirwo miaka 5 atongeria baba kanya bathithie ura bakona neu Mumeru etete gutetheka kana mukario Meru etete gutetheka uko weja siasa ciaku kara siasa ciaku kando na batwi twi tayari na twi ready otuna no tukwaria mugambo jo tutam kiri thirikari yetu ni kenda gukurukira Meru kwethwa city tukumya mantu jamega yete tu na cibita rate thiro level 6 tutete kuona duo courage kuma ikumena guta gitoro ni tutete kinya state lodge ni tete kwa Meru na batwe we fully support and we abide the president na thirikari ewe na ngukinya thirikari gavana wetu kenda mantu jetu ja Meru jagakarabwaga nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam ndi tutegere kiriro na gukaya kwa mushi jumwe kuma kaunti Isiolo ntere cia Kiwajani na juni mushi jwa mukoro Jilo kumpa bara bashumiritie kuthetera kioto kiao ni kiraba kuga ni igeria ria ikunga ria kibiashara kana mwitonga umwe kwithira ri na igeria ria kubashuna mugunda jojo untwire nacio ni eka ekomisha mugunda bakuga kuma mwaka jo 1991 ibaithirite bari na nkinyangano kana nkujanio yikonie mugunda jo mwende Olaiboni na ribotia Mushiyo mukuru ya Jilo kuma Kiwanjani Isiolo ni bashumbiretie kuriranikira bakuwa mabitha bathirikari ni bawatanirite namba na kendo baijira munda yuo untu mukuru yo kwatwire munda na yo kuma mwaka yongiri mama kenda 90 na yo moe mimi shamba hii ni yangu nimeshika 1991 96 kanso na katangaza andika vacation mina andika vacation 1997 mebitishwa na kaenda kila mtu angalie geji ya mulango jina yake. Mimi naenda angalia jina yangu iko hima nyamuna laganya ardhi jirani yangu barua jibu naandikia shamba ni Habiba 1991 meshika shamba na beleka mimi kotini. Akiari mukuru Jilo arua kinya nyuma ya koti kuita na kuwa munda yone yoawe amba barabera siombuya ni betere na mbere na bare ya nanto kadhoba no mwengatia kuwawe buru koti meenda mara mbili. Kwa kwanza anaisha sema yemeshinda, atasema dokumenti yangu hakuna metolewa, lakini abili kakubaliwa. Wakati abili mekubaliwa, karatasi yangu karatasi minashinda. Kamwambia Habiba hakuna chochote iko naye, kesi yako umetupwa. Kama iko na kesi enda land allocation, ende huko. Habiba betena enda huko na kuja watu 45. Sasa katoa mimi ndani nyumba, katoa mimi ndani ya shamba, metolewa nje. Haya, mimi naenda polisi Kisima, naandika OB, polisi achukui hatua. Merudi mara 4,
Lomangira huko na Mutara, kashinda kuna mbutu mekosa saidizi. Shukuriachi ni mwari wa mukuru yo na harani mwari wa family ye. Zile tumekuja huko tumekalishwa wakae watu waandike statement kila kitu, wamekataa sisi tusaidie mzee. Mzee hajui mambo ya miaka. Hawataki sisi tumsaidie, ati shamba ni ya mzee, wacha mzee ajisemee. Mzee hajui 1992 2025, he doesn't know that. He's confused na alikuwa amechanganyikiwa hata vile aliona watu wengi na machief. Alilia mpaka akachanganyikiwa akashindwa kuongea. Wanataka kupoteza hiyo statement ya mzee Ia na ile ya Habiba Dima Duba ndio chief apone, asionekane chief ni muhalifu. Bagikojere kare ya kariba kiwanjani ni bameneretio ntobobo nene bakiwa batoire bakemenya munda yone ya mukuru yo kumakatene. Taifa limefika, watu wameumia sana. Huyu mzee amehangaika, hata si wenyewe tumemhurumia sana, hana mbele hana nyuma. Tafadhalini sana tuingilieni kati. Viongozi, mimi najua mnataka kura ya Waturkana, mnataka kura ya Waborana, mnataka kura ya Wasomali, lakini sasa land ya mtu jamii nyingine naweko hapo ndani watu wapigane, itatusaidia na nini? Tunataka haki itendeke. Mimi kitu nanishangaisha hapa ni moja. Kitu nanishangaisha ni hao machief na hao madio. Kama judiciary imekata kesi, imeamua kitu ni yako, how come sawa wanasema tutambue judiciary? Na kio kiriro kia njeje kire thirikari. Manja wala dhulumu mimi. Dio na chief, hakuna mahali hatujaenda kwa usaidizi, hatujapata. Maskini hawezi pata haki. Kiripotera Meru TV kuma kiwanjani sio Lombeta wa Mwende wala Iboni. Kagitine wakau akari barabaturi akwe na mwitho ya lioto juraturi akwe na mwitho ya keya ni gishumbunge kia Tigania West ni bashumiretie konania koreka kunganiro kwao bakimeneria winyangia bwa mwitho jo kiara keo bakiolotera mubunge wa John Mutunga Kanywethia ni kiraba kuga ni gukirira ebae kuingira metho kana gukunikira metho kira ni winyangia bwarera. Riboti ya mwandiki wetu wa Nteto kuma mwireo Yuatiania Adams Muturia wathereja. Akarina tori barabathirunkirini mwitho ya liutu yorekene na mwitho akeya ndene gicumbi gatigane Steve chumerite na konane muthuro yo bakwa wenyange boitangamiti bwithirite bogita na mbere kire mwitho yo na bakari ya kariba tara bamenyethetwe mantu yege witongo komite mwitho ne ona bateko menyora witangamiti no lakini biyo tori yare mwangendi tutikomya mitira te yere gutemwa for the last chumia bithatu bina bithiri utuku muthanya no ngere atu tutikomya no tema bana tutero iba ba kana ine wita iba ba faidika akatibenja ro yire kwe ya participation ya anturi tikaba tukero abati tu wananchi kethira kwe boto faidika ka kethira kwe no to unkumira mutungale no to kulaumu ontunyeru ate ya nya tata ate nyaru wa meane ate kuita nauri na tinya ko na uri ntemenya barabara ni musu nyayo ngo nyaru ate ya ru ko ikembu ikiambu etre na uri ntemenya na uri ende barabara hii ni mutunga hii kinya ko rubu kala na temenya watura tukulaumu tema mitei mutunga no to toeri chei to angu atwikiralan na kundreno tukulaumu no tela mitona nkorogia karibe bethirite bakionanio bwa bwa kwithima bebi muthono ibamba kwithira bikiuma ona wenyange bobwetete na mbere muthono yo bweta na mbere kwa ithima bibi no ibiomi na tamenya bure wita ingwa tori jira wito tuko mite itangi barabara chingene ya ila gatwitira twa wito twitite twatura jothe chingene twarombere ngwina turatwa lero tenguinya barabara ira ingwa tujelukaro githiro kiro kike karibana ndi gujirite mambo ya siasa na kinyana biashara ra kikimboi kana bensundo bete kwithira gichumira kumba kwithira kimenerie karikari bethirite nkiringirwa thimu nyingi muno ni akari baimbira kwina witi kana okethibwa miti mwithone yu na akari tutamenya miti rita itwatia tutamenya uti public participation ya bwethwa twirwa ina miti witwa eta miti itwene president aina campaign ya kwanda miti 15 billion kire kipindi ke twena kyo kiuria kira tukuria turi akariba Tigania West constituency na atakumbika president aithira ina campaign ya kwandithia miti 15 billion lakini muitho yayo iyukethwa kethira ibarabara kupanua barabara itokomya kwina barabara na arantu batwire barabara je miathene tibwithitwe barabara je kagaene miomponi tibwithitwe barabara ya kamoja tibwithitwe antu ibakurira muno ibarabara
tukauria atiri kakumba kwithira ibarabara ekubwithwa nao kana muithone yote na antu na nara antu bari barabara itabwithwa no kabakurira niwe muramiri wa mitho akaunti na Meru Winton Dakano mbirite kwithakiwa ntu bobo njarene chioni bakumenya bra kwithira ugita na mbere. The government is quite aware, KFS is quite aware about the removal of the trees along Mikindori, that Mikindori road, and they are being cut. So all that was followed, and Kera paid for the trees about to 1.2 million, and the number of trees was 997 trees along that road. Nkiripoti la Meru TV kumatia ni Betanda Msimuturia wa Dhirinja. Ni ripoti ya Muturia wa Dhirinja ikethira ituike mbrekia mbere akini metha ya nteto cia Meru TV. Ogeta kuraya nonto ni tukubanganitie ingi kuma maturene ndena guntu gutigira yaku ya bata najo ni ja kumurikwa nyumene tugeta kirigikaro ni gikabu gia siasa kuthuya ibai kumurika nteto ishegie siasa cia kaunti ya Meru ya yonthe ni yaratukubanganitie akiri metha ya nteto bita wakabwi mutharimi. Nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ya kuimba nyumba yaku na stairire kwenda Duralong Mabati Factory Limited toriaje ni ondobu waku nitwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated, Duralong Roman Tile na magori ja kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya, kuna rangi ya blue, charcoal grey na rangi mbingi orowici. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku. Nkoroki netukamataira ateja betu mabati mwanka mochi Duralong tore Isiolo barabareni ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki toriongere bichine chieto kana toringere dimo kukurokera 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted. Ni mwana Mutharaka Seneta Mwenda Gataya na rietwa ringi Mofaya ambiririe ubichine cia kaunti ya Tharaka Nithi na gukumbatiria Mutharaka kibarene kiawe na miangata yo iri ngugi ciawe ikioneka mwankaga gita turi nyuma eguchioka twao twirita MCA Mukothima Mofaya araitia ngathi otongeria mwanka nyumba ya Ugambia Senate kugambira Kenya ngima. Mugambi gachiaragwa na Mutharaka na agambitie mugambi wao Mofaya niwe agachoka kubagambira na kubakurotongerie ne buthuki gichigo mbunge kia Tharaka. Ni Jumapili je imwe kwa imwe na Seneta Mwenda Gataya miangatene njeri wa cheupe kumamokawe ni Jordan Palace Marimanti gatugambire Mutharaka turi amwe ugakurukiroa.
No ndubogwitana mbere kurumirira a kirimetha ya Nteto Meru TV. Twambiririe na riboti ya mwandiki wetu wa Nteto kuma Mwirio Jwa Igembe Murithi Waba. Na aria Meru Lions Club bashumiritie njira ya gucokia guoko gutetheria gukiria mugongo ni kiri murandi Jwa waki wa nyumba ya umenyeri antu bara akuru. Gikundi kimwe gitiga kithirikari kira kithagirwo kina ikaro giakio ndene ya tauni ya Maua kira gikumenyekaga Lions Club Maua. Lions Club of Maua ruari turi kiutine murera saitira tu Lions Club of Maua ikwanda miti na no twaka nyumba yetu ya andu barakuru to abatu tureanda nkwachi ira chita orange flesh sweet potatoes ira ina vitamin A na ingi twita micronutrients inyingi muno ira ikuongela immunity na ikotoma antu bethira bakiri ya turenda antu bari ya biakura bira bikoreta inya mwiri na kali na turi ni barikitie kubera bobe na project bakwenda kuthithia utene ruru ampitha ile project inene ile kethwe ile na nyomba ya antu bakuru sibitari na ruje benje o amwe na kwithirwa bari na kinya skulu ndene ya mundene jura barikitie kuewa ni thirikari ya Meru County nikenda bakomba kuthiria maendeleo yao. Tuanda miti maskuru yetu both primary schools na secondary schools na town yetu na joto kaanda miti ituthira kinya ma town ntukuitu thatu tengete ya environment itwita town tukatheria town na tukaanda miti kinya miurone yetu. President wa Lions Club Maua na alikitie gukungwira na kugwirirwa aturi bara bethiritwe bacumiritie na njira nene na kugwatanira nabo na nyingi kuboria bethiro bakikaraia into bira bikethwa bikirithika ndene mundene juju aria kuberite ni biao na untu club giki Lions kithero gitetheragia antu na gukarania na antu bara bethiro bathiurukirite kana aturi. Project yetu ikethe na nyumba ira antu bakuru bakeya bakaria twaka sibitari twakuthura rui na tukethe nya twina cukuru ndene na tukethe twina other infrastructural facilities recreational facilities ira ikomba kumenyera antu babarakura amwe na sibitari nontu kainge antu bakura kintu kikyo baria muno ni mirimo nontu batekomba kuimenyera ende batwe katukwenda kwira community yetu no tukethe nya twina demonstration farm a community yetu ya neighborhood yegembe na the entire region ni antu amo baketha bakiya kinya kuthoma na kuona gwira tukurita kwa wende apiro ira twini oruari katukwenda ku form partnership na the community apart from kwetha twina partnership na county government na other well wishers itukwenda community noe ito support no to community yetu iri around ya yongwa ikafaindika sibitari eto waka tekuanika tukaingila tuwe members ba Lions yake batu othethukaira o ari ni antu bonde ba area hii na facilities inge ndo itu akuthura sibitari ito waka chuguru ito waka na kinya kureta antu muche yote kayo ketha yo ya members ba Lions yake kinya antu bara bate Lions bara akura muntu akaigwa na bati kureta muchiario tuhete kiria thande saburi ontureje kwa hiyo ngo cokeria ikundi gika Lions katho sana no tobwa kwa ne baba turetrote de bwa sibitari we kururwa na inyo kuthura rui kenda tutethuka na mucio akuru bakuru na chungu bwa twakira au tukagurumno tukureta aciari betu kenda bakutha bakira county yao kwa hivyo ngojokera county ya Nkatho na nya kundiki ngaya bathebesa na bekira maono manene na nyambe utukwewa ya rukwasi na tuita kwa community yonde Murithi wa banke reportera Meru TV ku maja mirigoni ya Igembe Maua. Agitini wakao speaker wa County Assembly ya Meru Ayubu Budi narikitie kwa mukira mathaga ya kubangania mishetho ya kasa ira irigiri kwambiriria tariki 26 mweri jwa 10 mwaka tariki 1 mweri jwa 11 mwaka jwa 2025. Riboti ya Mutugi wa Kiambi.
spika wa mbunge ya kaunti ya Meru Ayubu Bundi na mukirita mathaga ja michezo ya kasa kumaka spika wa mbunge ya kaunti ya Bungoma Emmanuel Situma barabara gwatirite mathaga jaja Ayubu rewa kethwa patron wa bathanthatu wa michezo ejira irigiri guchezwa ja kaunti ya Meru mweri twitite. I hereby officially hand over the reign of Kasa Games 6th edition to the Speaker of Meru, Ayub mwenyewe. Atongere ba Meru bagikatha etagarira gutongere bwa Kasa nebo gwitikiria kureta michezo ejaja Meru bakiwa ngwatano enjaga ya ngavana Mutumanto Ithinge na atongere ba Meru niyo ikiritia nene kuretwa kwa michezo ejaja kaunti ya Meru. Haikuwa rahisi tuwe na hii mchezo hapa Meru, lakini hao watu mnaona wamekaa hapo mbele wakiongozwa na chairman wao rafiki yangu Imatok na Omboko the SG, wakati walikaa chini wakiangalia hii michezo iende Kisumu ama iende Meru. Kura ilipigwa, they were 56, 50 wakatupigia kura, 6 ndio walipigia Kisumu kura. Kwa hivyo situapia makofi ingine. Reason why the assemblies thought it was wise to have Kasa Games was to unite the assemblies, and we speak from one voice to champion the rights that come from the legislative arm. So I believe hakutakuwa na mambo ya sitaki kuwataja hapa one term ama two term. We are one country, we are one Kenya, and I believe the sport will be uniting us without those differences. Consider, and I repeat, consider to give the Speaker of the Meru County Assembly a bigger seat, including the chairman of CAF, because he was a commander with a big general that they fought to liberate Meru. And I believe if he lands there, we can also have a liberated CAF. I'm not saying it is not liberated. However, it can be more liberated. Atongere baba ni bethira bagitumira kanya kwariria gukura kwa thirikari cia matura na kinyama thina ba ukurukira bakiregana na watho bakuga bwejete kuinyira thirikari cia kaunti. Tuna county government executive side na tuna county government assembly side. Ma assembly sikifinywa na executive isiongee, utakuwa kama yule kuku. Na itoke hapa iende national government ifinyiliwe senate nayo wanagonga MCAs, utakuwa kama yule ng'ombe, siku moja utachinjwa. Hakuna chochote kinapita kando kinaumiza mwenzako, kama usiki kutatua siku moja itakuuma. Kiripotera Meru TV kumaika Robin bia mbunge ya kaunti ya Meru gishika bunge kia Northimenti Beta Mutugi wa Kiambi. Akenya muno mbeo mbethe ni baithirite bakiruta maoni yao gukirukira mitandao ya kinande. Akiariria yeigi jaraja ithirite jagita na mbere mitandao ya kinandi CS wakaria Bodene Kipchumba Murkomen na Inspector Generali wa Borisi Douglas Kanja ni bamenerete na kuruta mukana jo morito kiri Akenya bara bakoneka bakinyangia na kwagira gitio bendera ya ndegoro ya Kenya bakionania Kenya komithia komishini ya Mwangi. Kuna habari imekera wa Kenya sana jana, ambayo tuliona vijana fulani wakikanyaga bendera ya Kenya. Unajua tumechukulia freedoms yetu kwa mzaha. Tumesahau kwamba tuko na National Flag, Emblems and Names Act. National Flag, Emblems and Names Act, ambayo inasema kwamba haikubaliki mtu yoyote kudisrespect bendera yetu hata kwa matamshi. Na kama taifa hatuwezi kubali kwamba watu watumie ile uhuru ambayo tulipigania kuharibu bendera ya taifa la Kenya. Na Mheshimiwa IG,
tafadhali wa Kenya wanataka sisi kama idara ya usalama tuchukue hatua ya kisheria kuhakikisha wale ambao wanahusika wamechukuliwa hatua ya kisheria. Tuliongea na wewe jana kuhusu hiyo, na wakati utakuja kusalimia hao wananchi, ningependa upatie hakikisho, na ningependa kuwapatia nyinyi hakikisho. Hatutakubali mtu yoyote, iwe Mkenya ama mgeni, kucheza na uhuru wetu na our symbols of national unity, including our national flag. So, Wananchi, take the necessary legal action. Let the law take its course. As a Minister of Interior, we must show the world that we take our national flag seriously. Ukweli ama si kweli? Mngetaka watoto wetu wachezee bendera yetu? Ati wanakanyaka ama mnataka wageni wachezee bendera yetu? Ati wanakanyaka na kuchoma na kuchezea? That is a flag that was won by sweat and blood, and we will not allow anybody to discredit it. We must ensure that this country is living on the right side of the law, and our children grow in a nation that patriotism as one value of our Constitution is observed, and visitors whom we host in our country must also know that they have a responsibility to respect our Constitution. Being in Kenya is a privilege, and when you play around with our national instruments of national unity, you lose the privilege to live in our country. I have already directed the DCI ya kwamba huyu mtu anakanyaga bendera yetu ya Kenya. Bendera ile ilipiganiwa hapa mpaka tukapata uhuru yetu, si ni kweli? Hiyo anatucheza ama vipi? Na hatuwezi tukakubali kamwe. So the director of Directorate of Criminal Investigation is under direct instructions from the Inspector General, none other than Douglas Kanja Kirocho, that he must move with speed and efficiency and ensure that that man is arrested and taken before a court of law. Alafu koti zetu sifanye kazi yao. Bendera yetu lazima iheshimiwe na kila mmoja wetu. Ama namna gani? Si kweli? Hiyo ndio uhuru yetu, sio? Weta dena guntu kadetune eka amiro kumakirini kirwe na kimoni. Thank you very much. Ito nambere ko tudingatira kiri mitandao ya kinande Facebook na YouTube @Meru TV Kenya. Ogeta kuraya nontu nandi tukaithira tugitonya ndeka inka ishijete kiri gikabo kia siasa tukithuya siasa kathetuneka Meru na gututethia kuthuya yegi siasa barashithirite ikijukia mukondo jungi kathetuneka Meru ni mutongeri wa mbeo mbithi kaunti ya Meru James Kimathi. Inkwendere ugoro bubwega.